Kimi channel chon lu ni lang na. YT studio lu na chon. Tu chon na. EARN hi anoy lang ahi mete. Jet lang pa nga. Ama hin monetization apply na bol khalo lai chona. Kimi hin. Khabe apply wan kana bol hon ta na. Cha chu ai le apply na bol hon le AdSense chu nei sa ti na hi chu la na. Apply bang na bol kha hon chona. Accept lo na. Khabe chu mon ta si na zo cho. Atha hong kin chu ta na. Ati le AdSense om sa ti na hi ya. Start chu ga mete. Tu chu beta pichilaya ne sa hi dia chona. Anay sahi ya chu yes I have an existing AdSense for YouTube chilai chuna me ngai chu ama sa pet Tu cho I AdSense gol da the di piche YouTube Gmail ma chu na man hon lo mang ga click le chu tu YouTube Gmail ma chong ni dikal ko ngai ta ui pi hong ke langam ga be ta tu choi chu ma YouTube Gmail chu ga hoi pe niam nei sing hi ya na chilai chu select le chu mal jil jol kita hai ki mu thai kita lo in nei link to click le chu me ong le chi lo na chi tu cho nong che me ka net wang 5G le gang di 4G phone hi na he oi ya oi ngan he hello ka za chu sai tong ka ti dan cho ama ho la nga ma wala AdSense ko no chi thilo di na cho barma na isi na cho ke langa he AdSense ko no mo se hong ting ai le chi ni sing zo ma mi na hong ding na ti da na cho ya ka ji cho boi lo na he le ai boi lo cho ai chu mo account dong cho ma account chu koi tiang la ma ong ke koi mo de ha na ho de ha boi lo ka ti dan cho to sum chu mu ting le ma langa thu di na ti di nga ka bol mo langa barma langa sum chi thilo na ai le tu chun continue ga me o na tu amal je lo koi ji ama adil do la koi lo cho atang tang ama ari cho ke koi di sa network koi lo li cho ga me pate set up account suna dang lo set up account tilai chu ga me te chu ma need to verify your number na number chu chi ko ya ham chi ke number pen ya tu chun text message chu ga click in lang verify ga bol ta di o code hong ve ta verify ga bol ta submit na kla la langa pa kame noi nung pen pa kame ta redirect to YouTube in progress of it sa ta chu ta amasa na no bol sa hi dia chu na ta chu bol te tam lo wai chu 2-3 weeks si ya na wang phat le AdSense chu double a nei lo na le ring dung thai dung jong le hong accept in bol ta be ta